samul phatla niriat inrin ni kan lo thleng tareng mai khovel thu thar langsar then khat mi pui ngai ven kan han lor le dona kan thria tangin Israel le Turkey an boruak a thalava boruak thalo han ti khan Israel in Gaza ma alak na hian Turkey hian mi pui suat na kalpuya Israel hi an pu ani kha hewang hian Gaza mahun local zel tura international force sarkar engemaw ta tanga sipai thlan khom Gaza aluta chutenga Hamas oral thuam tun thai ani na ta na mala tura ro mana siam me ka po Israel chuan Turkey chutel ve tura adu lo thu po sei chuak to nge nge ni kha chutiang chuanin aramin hal han ni chhome ka nia chutilai chuan Turkey chuan Gaza a mi pui poi sei lo tha na suat na kalpui ani thu tar lang donin heta hian abul tum tu ber chu Israel prime minister ani tin man na tur thu pek ati chuak vele ta Turkey chuan Gaza Hamas laka indona kalpuya hian prime minister Benjamin Netanyahu chu mo phur ber tu ni a sarkara official dangtenen he Gaza a mipui poi sei lo suat na Israel sipaiden an kalpui hi amo phur tu ro mana siam tu ani tin apua heta hian Israel prime minister le official then khatte man na tur Turkey chuan order ate chuaka amara chu hi chu ICC na arrest of warrant an ti chuang deuh kha ani na china oma Turkey ram chunga an man thayenga pon lama ero tiang chuan an kalpui theidon lo thung ani ethu puani Israel atangin dodal ngala nia foreign minister Gideon Saar chuan Israel chuan he thil Turkey na ati chua hi kan hnol ngala ni hei hin musitna ni ti in thu chua asiama Istanbul prosecutor's office chuan thu chua siamin Mandura thupek siam hian rin helmi somthum pasari a target ni na soya Liz Kim Chang ero atar langlo hengzinga hian Israel Defense Minister Israel Katz te National Security Minister Itamar Ben-Gvir te le IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir te Prime Minister Benjamin Netanyahu havin Turkey chuan manna tur order an ti chuakani hei hi Turkey chuan Israel hi Gaza a mi pui poi soilo suat na kalpui le crime lian tak tak kalpuya an puwa hei hi mi hring ni na inu naw na zaum na mau sam na ni ati Israel chuan genocide an kalpui tia Turkey emo Arab ram dangtele sarkar lian dangtena an pu na cholo hnol fo to ani kha thu chuan siama chuan Gaza Stripa Turkey na an sak Mars tha Israel na Hamas tomna tia bom hmanga an lo be chungchang te po tarlan ania Turkish Palestinian Friendship Hospital chungchang an tarlang Israel Defense Force chuan khati lai khan helai Turkey na Gaza a hospital an sak chunga yan Hamas hoan toma Hamas ho hian helai damdo in hi in phen nanan manga Israel si pai bai nanan mang chuta mun ram chang taka Israel laka be pui thlakna ata na tom him nante ral tuam sek nante an manga ni ti kan Israel khan soya khawang khan kha hospital la khan be pui Israel zona thlak ani kha Gaza indona sei sel na saber tu chu Turkey President Recep Tayyip Erdogan hania Hamas thlop tu ani Turkey chuan nikum khan International Court of Justice ICJ a South Africa ina Israel ju genocide tia apu chungchang a khan adik thule South Africa chu an tho pui thu Turkey khan an lo soi ve to bokani US President Donald Trump chuan regional peace plan akal pui me ka hian October ni soma tang khan heram cheto tak kai tho ani le na turin siam thar ani le theina turin in ka hai na yangai ni na soya chutiang chuan point som ni borvel in ka hai thu thlung kha duang choka tuna hian in ka hai noya he Israel le Gaza Hamas te hian nom me kani Islamic Firfiak Pol Hamas chuan Turkey in hetianga Israel ruai tulok man theina tur thupek ati chuak chu lom anti thu han puang chuak ngala Turkey mi puite lan ruai tu te hian kan din mun dik takan hriani Palestinian mi pui ti du da tuar tu tenen kanin zom tlatani dikna mi hring ni na a in za ton na te in u naw na te chutenga kan hlut na te palzut na Israel in kalpui hi ademom takzetani Turkey thu chua hi kan thlop takzetani tin Hamas chuan thu chuan siamani ole heti lai hian Hamas chuan Israel hne na hostages nia ngai ruang an hlan le to tian soya mi paruk chuan ID process an ngak mek bok nia soi hani Red Cross chuan Hamas atangin Israel mi le sa boral to Hamas tena an kol Hamas ten an hlan le to ti soin Gaza Israel Security Force te hna hlan ani hemi nu hian gasket kuang hi Israel ram chunga lakluania
Tel Aviv Abu Kabir Forensic Institute zirchian an ni le a an ni na hriat chian ani Hamas chuan Gaza Strip chim lama kha niuni sa ruang an hmu chuaka hostage thito te Israel kuta pek belani le don ni in nimin lam khan thu chuan lo siam to bokani kha Hamas thu chua hi an tan rol puite naujok Palestinian Islamic Jihad ina ruang an kol nia soi Israel kuta hlan ani tur thu an puan hnuwa ani heng ruang te hi PIJ na Israel kuta thleng tu Red Cross kuta an hlan masak ber ani nimin zirtop ni thleng khan Gaza hian hostage paruk ruang ala oma anjinga hian kumsan le som pali Gaza in dawna a thita Lieutenant Israel sipai Hadar Goldin po atel thakha October ni sari sang le som ni pathuma Hamas kai roi firfiak polina Israel an beilaya zani somnga pakhat anman le ruang engam mozat Gaza an lak zinga khana tel lava san le som palia Israel sipai thito Gaza a ankol ruang po Hamas in Israel kuta an hlan ya soi hani Russia lama han lut chholok tiang inbeina alian chhotel tela Russia Ukraine buena ground battle hi turu chhotel tel mai Russia sipai te hian target changte lan ti cheto a he ral thuam mang hian chungsinga chon German siam Leopard tele British siam Challenger main battle tengte US Bradley infantry fighting vehicle tele Western armor dangte Cornet anti-tank missile mang hian ka chiatani to thu tarlan ani Rostec press office chuan main high precision system holding company Rostec chuan Cornet anti-tank missile an siam chugatin Krasnopol M2 Garret artillery cell an siam chua thu seibokin he Russia sipai ten hen alhan ani to thu atar langa Russian servicemen te chuan tun Russia Ukraine in bena thar bera hian Cornet hi mel malam ral thuam khor chetu ta na poimo len in an soi heral thuam hian target changtel ati hlotling to target changtel kap chelotling to nei ti in record an nei thu an soya chungjinga chuan German teng tha Leopard te British teng tha Challenger te US sipai motor Bradley infantry fighting vehicle te khotlang siam ral thuam engam mozat an ka chiat zinga hian atel mel makul puiso samna an kan mangani ti in Rostec Arm Cluster Industrial Director chuan a soi Cornet anti-tank missile system hian target pangai ve tak mihring tel lo thlona angchi te po akap thla thei bokani Krasnopol M2 Garret artillery cell hi Russia sipai te pontun haya an mangtangkai vio maya self-propelled artillery system tank infantry fighting vehicle le armor personnel carrier te leite ferry te le men makul puipo huam telin he Krasnopol M2 Garret artillery cell hian a phin chenual to ani special military operation Russia ina asoi khotlang le Russia lamina Ukraine dawna tia soi he in beina hian Russian servicemen te chuan Ukraine drone control post le dugout angchi target ven himna atana mante Krasnopol cell mang hian an beina saviau mai bok heng ral thuam te hi mobile armor target te Abrams teng US siam teng te German siam Leopard te kanan tangkai taka manani thu he company Rostec chuan an tarlang ole heti lai hian in beina turu kan ti to kha Ukraine sipai te hian ni khatkal to chung khan Russia ram ribul Russia ram chung a hianin drone thanem takan kap lut le a Belgorod biala chi se mamo military na Russia sipai te na an mamo an thiar ven an logistic route ti boi thei turin Ukraine hian drone thanem takan kap lut boka drone somsari vele ral thuam dang somni chuang mangin tarkar somni pali chung hen Ukraine hen Russia han bei helai Ukraine ram puma be pian thlangna lam ni lavin helai Ukraine ram bial Belgorod ram chunga Ukraine ina ral thum an ka lu chau hei hi ani tarlan danin Ukraine ram ribial Russia ram chung Valuiki municipality district ate Leonovka tele Mykolivka farmstead ate drone som pakhat ka luani a hengjinga hian paruk chu lo ka thla ka ni Mykolivka hian drone ka awangin hliam tur engemozat an om heti lai hian Russia sipai te chuan Zaporizhzhia region a Uspenovka mipui chena hmun chu an la thar le ta ti puanani Zaporizhzhia region hi Russia ina ram chunga apuan rambial palizinga pakhat kha hani Russia sipai te chuan November ni khatatangani sari hemikar chung hian Zaporizhzhia region a be pui thlakin Uspenovka mipui chena hmun chu Ukraine sipai kut trengin an la ti an soi hemi thu hi Russia Defense Ministry chuan an puang Karkal ta chung khan battle group East unit te chuan melma ven himna hmun thuk tak lu chuin Zaporizhzhia region a hian
Uspenov ka chena hmun an la fel ti an puang ani Russia sipai te chuan kar khat chung zat Ukraine sipai hmun te laka be pui thlang na tak an kalpui chhun zoma Zaporizhia biala hian an kalpui chhun zoma precision weapon le unmanned aerial vehicle mangin be pui thlang na sang an kalpui ani Russia sipai marlam panga Indopol battle group not chuan kar khat chung in Ukraine sipai sangkhajali somsari chuang an da tha nia soi ani Russian battle group not hian karkal ta chung khan Ukraine sipai tenen an in be na muala Ukraine hian an hlona sa hle ni an soya helai hmuna hian teng pakua armor combat vehicle dangte anti chet sak ni in Russia lam chuan an puang kar khat chung hian helai marambela Russia sipai Indopol hian Sumi region ate battle group not unit ta chuan mechanized brigade pathum Jaeger brigade pakhat le air assault brigade pakhat Ukraine sipai assault regiment pathni le territorial defense brigade pathum telaga be puithlana na tak mangin an nora heda hian Ukraine lam chuan chanan na sa takan nei ni in Russia chuan apuang hemi chungchang hi Ukraine lam chuan an puang lem lo thung ani Ukraine ko puilian ber pahni na Kharkiv region a hian Russia sipai battle group not unit te an chetla a heta hin beina lian taka chuak nia soi ani bokani Russia khotlang lampanga Russia sipai Pol battle group wise hian kar khat chung zet in beina report anti chuak boka heta hian Ukraine hian sipai sangkha janga somli an chan ni in an puanga armor combat vehicle somthum pathum ti chiat sak ani thu Russia hian an puang ani Ukraine sipai te hian silai mudana hmun somthum pathum le electronic warfare le counter battery radar station somni pakwa an chan ni in Russia hian a puang bokani Donetsk People Republica Krasnoarmey sa chuan second army assault team te chuan central district khochak lam le kothlang lam industrial zone a be puan thlaga Ukraine sipai tenen an in nor thun zom zel kan puan tak ang khan Povrov muna hian be pui thlang na lian tak Russia chona kalpuya helai mun hi Ukraine khochak lam Ukraine sipai ta na mamo thiar luna kong pui pui mo tak mai ania Russia hian lak tumin an bei ngor viau mai ni kumlam atang khan hi akal to mara chutun hnai kar ni chung hian na tak mai Russia hian nor thara hi borok thar siam tu ani tamekani tuna Russia le Ukraine sipai karthum chunga lian tak mai anin be nu hian frontline a sangthum jani somret panga chuang sipai Ukraine chuna chan to ni in Russia lam hian an puanga armor combat vehicle somni paruk mortar somni pariat le field artillery gun somte Ukraine chuna chan to ni in soi ani bok Russia air defense te po hi an thorim molmol viau maya kar khat chunga Ukraine be na UAV sangkhat jali som ko pasari satan loka phlania soyania smart bomb som pasari an ka thlak zinga hian atela kar khat chunga in beilai hianin Russian air defense guided te chuanin USM HIMARS rocket engemozatan ka phlanin an soya HIMARS rocket hi som pathum Russia chona ka phlani in a soi ani umthum chuang zet in do akal hnu hian Russian armed force te hian Ukraine in do thlona zaruk somruk pariat helicopter jani somret pathum drone himi hring tel lo thlona angkha singkwa sanga zathum somsari paruk surface to air missile system zaruk somthum panga tengle armor combat vehicle dang singni sanga zariat somret pakwa multiple rocket launcher anti rocket in phu chok zoi chutiang aka ana khola kha sangkhat le zaruk le pakwa an kap cheto boka tin field artillery gun hi singthum sangkhat za somthum pali le mortar le special military motor vehicle hi singli sangruk somruk le pali Russia hian ati chet sakto ania puanani hei hi Russia lam puan dana nia za dikem ti ero kaini chuan kan fin fiat heilem lo thung heti lai hian Russia ram chung politics a in hialna oma khothlang ho news puan dan le Russia na puan dan hi nang chialova hei tuna po Kremlin na hunrei takatang an lo man tang kai to an thlok bur pakhat an foreign minister Sergei Lavrov chu Putin hian a pai thlaim ni Putin hian a banem ni ti thu thanga meka hei Kremlin chuan an nial thunga amai ro chu khothlang ho media tam tak chuan Russia foreign minister Sergei Lavrov chu Russia president Putin chuan a ban nin an puang thunga ni amai ro chu hei hi Dmitry Peskov Russia thu puang tu chuan adik lo ni in asoi ve thung Lavrov hian foreign minister na ala thok me ka ni ti in Peskov chuan asoi US secretary of state Marco Rubio na anin biak na atangin Lavrov thu nei na ti niamani thu soi ania heta tang hian khothlang media lam chuanin Lavrov hi ani na atanga paithla ka ni ti in thu puan an nei chho tan ani kha hei hi US
President Donald Trump le Vladimir Putin a Budapest summit nei tur ti top ani chungchang a khan Lavrov hi mala thalova Putin hian a pu ni in khotlang lam media te chuan an puanga khata tanga thu kal zela khanin Putin hian Lavrov hi a ban ni a soi ani amaro choi hi Russia lam thu chu chona diklawani ti in thu chuan ron siam ve thunga enge dika diklo jok ti chu kan la hrevat turanga yang heti lai hian Russia Ukraine in beiton meka Ukraine hian Russia ram ril zoka an oil bomb pui oil thilfim na mun tele energy mun mate an na be chun jom ve zel boka Republic of Bashkortostan Russia ram chunga Russia petrochemical plant poimo tak chu Ukraine special force ten drone mangin an be ti thu thanga omle ta Ukraine military intelligence chuan November ni sari khan an drone ten Russia ram ri atang kilometer sang khat chuang zeta hla Russia Republic of Bashkortostan biela petrochemical plant poimo tak an kap ni in an soi Ukraine long range drone te hian Russia si pai tele Russia military industrial complex supply to Starlitamak petrochemical plant an be ti an soya heta hian ainol aviation gasoline le synthetic polymers tepo helai hmuna hian siam chu ania Ukraine military intelligence HUR kaltlengin be pui hi thak ani thu puan ani in beiton na ana chhotial tiala Russia sipai tamtham takin helai Ukraine khochak lam khope motak Povrov lak tuma thapuyan thomek lai hian Russia sipai dangten Ukraine rambial dangan lo be ve mek boka chuti lai chuan Ukraine po hian Russia sipai chak lakna dan cha tomin Russia sipai momo lak luna kong ti top tumin le Russia tha ti chaklona turin be pui thlakna mundang an local pui ve tho ti ka hreta ela UAV mangin be pui thlakna an kalpui de bera unmanned aerial vehicle hian mangtangkai viau mai mel malam oil thilfim na munte an energy infrastructure poimo tele rail kong te tianga inbom chiat sakha lelampol ti chaklo tu ani ti an hriata wang hian chu tiang chuan malak na lian tak an da kalpui kluk mai bokani o khati china khan kan handu tok le photanga thu thar om zela Middle East lama te po boruak thar hai om chhole meka video danga kan la puang le tur angai ta ela khati china khan tun rum chu kan handu tok phot mai han yang chu thu thar ber he channel tang hian in longai chang zel don nia